Adivasi People Liberation Army APLA atum ari chirungsi hongjai anang barpo. Ingdeng Tretroxy, Nogam District Karbi Students Association Triennial General Conference Mesen Pen ke Pachunpon. Kensing Singnar ahem tun isi apusar phisara tumaphan ningkan ke thom ke pachok ridlo pharla along sar anthok ke klempon. Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nangli tumlong ikji lake sofa set, table, bed, beling, hoton, high krung flower stand, cup, tray pen danglok kapre kason long ikji. Adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbiang long. Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along. Humri ikta Arthur Bamboo Industry along. Karbiang live prime time abirta kela angara doana phansatami nilihin pen kardom bajiriglo kardom. Pine birta laban kidam tam birta angton pen chethana mixina. Karbiang long Adivasi People Liberation Army mati APLA risim kangtang kiora songatum ajerding kluipen Adivasi akhe akisung pen ki jog japhan kache song non kache ap kangton japhan ari chirungsi hongjai mate rat angno nang cheklang japhan si chisik chedang pontang lo. APLA ke hoy Samuel Munda pen pherang kia tumang nokaning jepon ke Adivasi akhay tum asona kisung pen ke jog japhan AANLA mate anla amahang patheklo. Seta angbong malong masap ka chetonti ki doko ka jog anla pen 2004 aningkan APLA mahang pathek ponlo. Lasupen puthot kedamtang surihini ra ingkoi ra hini aningkan bangsir kep APLA songtum Karbiang long police satumalong ari chirung ponlo. Lasopen chingki chingwai padosi Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen isi birta kimi longsi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Surjo Rong Pharatum pen chingwai ponsi non India Republic dia prang hongjai anwang pupusi lam chepang dapon. Arko ingkoi da trok mata 26 Januari ani Adivasi risim kangtang ke ora song anla pen puthot kaprek amhang ke pathek tu ablah pu Adivasi People Liberation Army pu atum ke damtang 2022 arni alang tumbang sirke batum Karbiang long police tumlong ari chirungsi lang tum pen puthot chingki jethan tu si non bang prikep suse abla tum ari ka chirungji mate hongjayan ke bangji pu alam Tubangji labang so 26 Januari ni hari kecurung je alam long pon si Karbiang long aradom phan ki pachini pon ilahan lo je Adivasi akhai tum sitame isi ke papi hu bakhai lapen alang le tum sitame akemang ason ka prekali latum ke adiman ke lahan lo je latum ST lapen longle pota lapen Adivasi ke do akhai adim kaching thur lapen school lahai huya demand pen ajok Assam CM pen non kiwang gi 26 Januari ni ki pangdak ponje lam dolasi alang tum stamia ninga rong pen labang soa lam deng si non 26 Januari an ke alang tum hongjai anang bar APLA song pen akimang hai hui laki Adivasi ke doa dim an kaching thorason lapen school ki piponji aphan Adivasi akhe aphanta ST ajakong ki piponji aphan Adivasi akhe aphanta longlia pata ki piponji aphan lapen Adivasi akhe tum sa abiria long kachongdat anam ki pabat ponji aphan hai hui henlo pusi munda asang hopen pachini জনা নাছিলো লেকিন মোর এটাই কথা আছে যে আমাক যোনটো তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰিলে সেই ৰেকৰ্ডত আমাৰ মানে আমি অধিকাৰ পাব লাগে সেই ৰেকৰ্ডৰ জৰিয়তে আমাক সামিল কৰিব লাগে হেয়াই মোৰ দাবী আছে আৰু গতিকে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰত অসমৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰত আমি যি হস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলোঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ক্ষেত্ৰত আমি মানে জংগলত আহাৰ উদ্দেশ্য নহয় লেকিন আমাৰ একটা উদ্দেশ্য আছে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি মূল ডিমাণ্ড আছিলে শিডিউল ট্ৰাইব আৰু জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে মাটি পাটাৰ পৰা চাহ মজদুৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি মানে নামাকৰণৰে হলাব লাগে সেইবিলাক আমাৰ দাবী আছিলে গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছো যে অসম চৰকাৰে আমাক মানে পুষ্টিকৰণ যে দিলে যে আমাৰ 9 জনীয়া যে আগতো 9 জন আমাৰ যি আত্মহত্যা কৰিলে
কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সহযোগত মই খুব 24-25 জানুৱাৰীৰ আগত মানে ৰিপাব্লিক ডেৰ আগত মই মূল খুঁটিত আহিবলৈ মই আত্মপ্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আজি আত্মপ্ৰকাশৰ জৰিয়তে মোৰ লগত 40জনতকৈ মানে অধিক কেডাৰ আহিব non an APLA songpen ari ka chirungalong ka chisik bom laki bang plikep sosedoji chairman lapen secretary atum anta kewang SGC angring dolo pusi isi pang thek thia dimpen birta pachini ponthu bokajan penananterang Karbi Anglong live Nogong District Karbi Students Association mati thi hekpen NDKSA ingdeng kret roxy kipling ningkan ke thompen ephong esek amaipi konduli rongphong rong ser de hun pathua klam Nogang along nini apartment mesen pen ke pachunpon Kedamtang arko ini phaing kore si pen inkore hini nini apartment NDKSA ingdeng kret roxy kipling ningkan ke thompen ephong esek amaipi konduli rongphong rong ser de hun pathua klam Nogang along nini apartment ke padupon NDKSA mai phu sonsing tokbia hin pen mai chari ponsi kongchun bang gotom demo hin pensi alohi ke pachini la pen kar chopor enpon bang so mai ke cheng arni pen NDKSA mai phu sonsing tokbia hin pen NDKSA alama pangjar ponsi sayang deng pangcheng ponlo sonsi ason ajai mek la pen ason kachepate setami padupon bang so mai along alohi aman pen Haraghat MLA Dorsing Ronghang Borhampur MLA G2 Goswami lapen Dr. Mongwirong Piatum Pendanglok penangan manpeng ke doabang photum chetong dunrinti Maya long thoi ke doa Karbi atum ki duk ki songa puthak ching ki chethan ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Pannong si MLA Dorsing Ronghang are deng Pinpur alu pajiodun Pinpur alu along ke jongdun lake thoi ke doa Karbi atum ST status chetok long nangji Nogong bypass along Karbi Hemtun nangji Karbi Development Council lapen Karbi Cultural Community Complex hai hui nangji pusi jongdon that a constituency tin alongta Karbi do Kulebar 89 Kulebar Borhampur lapen Roha lapen Landing lapen Jagirut manggil liam dite lah Hozai lapen tak mane jangan ada pakai constituency alongta mane 10,000 माने 7,000 ने 10,000 ना वोटर्स के कॉन्स्टिट्यूएंसी तीन लोग माने Anparta Nogong District alo Penangan Karbi arong malom towar ke meme phuthakta Borhampur MLA G2 Goswami are deng Pinpur alo pajiodon lahaya phuthak Prabjin pen ke pachun ponjia phan klempon popsi alangli tumai hin pen chechak tekan Pituman STH abang status salam thenenge sila salam thebange state government pen clear alam dengi lo je all of BTC labang so close 8 BTC close 8 implement me pin pen setame dak Karbi Anglong pen gedo angtan Karbi tumhana bang ancestors mane ke latum ke akhe siat lo Karbi Anglong aro gedo Karbi lapen angtan edo Karbi আমি যিখিনি মেমৰেন্ডামত যিখিনি কথা আছিলে আমাক 7টা ৰাস্তাৰ ডিমান্ড দিছিলে তাই 3টা ৰাস্তা অলৰেডি আমাৰ কৰা হৈছে এতিয়া বাকিটা ৰাস্তা মই খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছো আৰু অতি শীঘ্ৰে কৰাৰ দায়িত্ব লৈছো Dokmoka pen Samsung Ingti Karbi Anglong live Mahamaya Singh Terona Rongamikar Ken Singh Naratum Hembang isi Apusar Chibi Singh Narapen Apisar Kavi Ronghang Pietumaphan Sar Anthok Chipi Ponsi Borkan Minu Mechan Kachuhangpon Kedamtang arko ini phaing kore hiniar ni Dokmoka ke parlo Singh Terona Rongamikar Ken Singh Naratum Apusar Pisar Sar Anthok Padopon Bangso ahud alang litum hembang isi pen anparta adon arab jirpi ame ali natum pen danglok rong isi tum anta meche tong dunsi phusar phisara hir jumi johang dun renti lapen sar anthok ki bi ponang ko alam the kuru sar pen ke than pona tengke karbe tuma phur ki molong ahud isi osomar amun piatum alok hai ani piaphan kachelang thek the jok kapre kadim ke dam jui pen borkan minu mechan avedetlo Puthot asopo ki bisi sambe puabang ching thum dun pen sar anthok bisi puthot borkan menu mechan ke do thulo lasila song tak taxi alang tum hembang isi tum setami kai kita borkan menu mechan ke do verji aphansi aphusar chibi singnar lapen afisar kavi ronghang pia tum aphan sar anthok claim ponsi borkan menu mechan johangpon
Turi hinira koira ke thom ani bom kuru ani asi ini nili pusar pisar kecing du nili pusar pisar kecing du pen nangli tum nangki humri thek posi keceng si nangli tum asi kadom pipo kadom lalo pini nili pusar pisar kecing du ke hakku pen tai tum ta porom do puthi do jutang do lasi laso jutang pen si ateng si pini nili ridlo pharla long peneng kan ni tiki kijut kang hoi kijut ke claim ke dama se kijut ada si pini nili pusar pisar pancing duk lo kan bak pu iglo la se ne la ili tumpi ni penaba sap kali lake athema pirthe kang dog long le kang dog hoten se tame bang hala ke plan ki phi ahut porom puthi ki biji pusi bang api chelang sele apo chelang sele kicho ki pipe ki jun ki pipe la so aron pensi ridlo pharla dodonang ko Dogmaka pen sem singing ti Karbiang Long Live. California rong sopi Monterey Park arlo kekana dimalong inut pang thek thek thea bang phu hele kya bamat bangke batum thilot lopusi police atum ningje kithi anparta kaprek bangke batum arenga hu sonanglo lapen hele kya vek abang kadjui pusi police abang ningje rong sopi long ningkan kimia cheklo katalon pura penang suri bagaratum aprang kachingrum do hele ke ap ado ke dovek amone raphan kidnap kang nangje phan Los Angeles County Sheriff Department pen hukum pibonlo hele ke ap birta ke long pen adima long malom so aphi emergency service atum pale dunlo halatak bang ke amone ratum thitang lo pura patini ponsi Captain Andrew Mayer ningje halaso angkang along inurabang pu along machine gun do pu chini si bang ke thom amone ratuma bang alang li restaurant along tong se kot pen katsi ing happy kaching kirja phan tham lo pusi mek hini pen ke thek dun long lora bang pu bang pherang ke phan che tham kopia the pen si hele ke ap kateng kheng ma pu phuthak nonamat klar dagalam chini nelang lapen ado ke do vek amone raphan police atum ritar li bomlo International Desk Report, Karbiang Long Live. Pini Prime Time Virta kila ponsi kang tonik lo.